tes. Ting tong. Ping. Ntar cek sound dulu sob. Voice. Oke, masuk voice. Yo, selamat siang sob, balik lagi sama saya Agung. Ya, kali ini kita bakal melanjutkan seri Call of Duty yang part keempat. Ya sob ya, ini mana? Kamera. 4. Woi, ngeblur. Seri yang keempat. Buat teman-teman yang nonton live kita maupun yang nanti lihat recordnya, terima kasih sudah menonton. Kita langsung gaskan aja. Johnny Walker kita di sini sudah ganti ya, kemarin siapa ya, lupa namanya ya, sekarang sudah ganti namanya itu Davis Walker. Kita mau memerankan Davis Walker. So, kita gas resume ya. Oh, John Davis toh, kok John Davis toh, salah sebut sob, biasa ya, tuwek. In a war, there is no substansi for God. Oh, tidak ada pergantian untuk menang ya. Dalam perang itu tidak ada pergantian untuk menang. Iya ya. I know. Oh, klik. Libya, 1943. Libya. The British Crusader tank enters its second year of service in the North African Desert Campaign. Desert tank warfare proves difficult and challenging for both sides. Dust clouds kicked up by the movement of the tanks and the firing of their cannons create poor visibility conditions during combat. Navigation is also a problem. The vast Libyan desert offers little in the way of recognizable landmarks. The British Crusaders, whose guns lack the range of their German counterparts, are forced to use massed high-speed charges to close within firing range. A dangerous strategy that leaves much to be desired. Jangan lihat di akhir-akhir streaming loh, chatnya baru keluar, aneh. Oke, kita langsung start misi. Jadi ini perang tanknya ya, susah ya. Kayaknya ini perang tank, bakal ngawal-ngawal tank gitu. Gak masuk. Oh iya. Semangat Kak, gasken. Terima kasih Cindy. Kita akan gasken. Ini perang. Oh, kita pakai tank sob. Wah, masuk ini. Kemana? Bunyi di sini sob. Kita pakai tank sob. Wah, wes, iso ngepot cuy. Awas. Di tank Need for Speed Most Wanted ini cuy. Wanter cuy. B7 dikirain aku tak target. Oh, apa? Makanya gimana? Ketabrak. Ada teman kita ketabrak. Untung ya kita nggak itu ya. Kosong.
Wih, ngetril sob. Awas, brogalan. Apa itu? Oh, semak. Saya kira musuh. Matahari terbenam sob. Oh, ada itu kah? Kenapa? Oh, tiba-tiba ada ranjau apa gimana? Oh, itu. Follow that tank, sir. Take your fire here. Kita muter sob. Ada musuh sob. Mana tadi? Oh, sono sob. Jauh. Tanknya musuh jauh sob. Ini internet saya itu RTO, sering RTO. Oh, itu loh musuh itu. Oh, sono musuh banyak itu. Bagas. Oke. Try hit them on the side rear. Oh, nggak boleh dah. Oke. Susah. Soalnya itu kita kesini dulu aja sob. Oke. Wah, Uni Soviet. Hai bang. Hai Uni Soviet. Gimana caranya kita menghindar ini ya? Kita lari gitu loh, nggak bisa loh. Kita itu ini nggak bisa recovery gitu. Kalau yang kita manusia kena hit kan bisa itu kan, bisa recovery. Mana musuh itu? We're on target. Those bastards hit us. Oh, ya itu loh, apa tanknya? Weh, kau mundur. Maju. Kok itu moncongnya? We're on target. Got him. Kena lagi. Waduh, susah ya. Enak jadi itu. Enemy tank direct front. We're on target. Well, you okay? One down. Another behind us. Behind. We're on target. That's got him. We've been hit. Panzer, dead ahead. We've been hit.
Mana? Kok malah mundur ini? We'll be safer among all the other tanks. Hands up to the left! To the left. Saya bingung musuhnya yang mana. Follow that tank, sir. We're on target. Hands up, 12 o'clock. Take that, you bastard! Oke. We Hei. hit, but it didn't penetrate. Dari mana itu musuhnya? Another on the left. Let's Left. Left. Enemy tank to our front. Left. Oh, sana. Ini temen ya? Ready to fire. Dust the Okay. eyes, Commander. Another to the right. Right. Sorry, saya konsen dulu, sob. Usai. Teman kita mati semua loh. Hands up, direct front. Iya. It's not safe to get so far away from the other tank, sir. Enemy tank in range. I'll see you bastards in hell. Oh, itu musuh ya? Oh, itu teman-teman. We should stick with the others. Selamat bergabung Uni Soviet. Kemana kita? Sudah ya? Nothing in life is so inheriting as to be short without before. Ya. Oke. Continue. Nggak ngerti arti. Uni Soviet. Tolong kecilkan. Lanjut. Ini masih tank. Ya ampun, susah loh tank ini. Ini belum ada ranjo kayaknya. Kalau ada ranjo yang lebih susah. Udah kayak off-road gini. Ayo maju. Kita belakang aja ya. Soalnya kita itu core ini. Sini itu core. Istilahnya komandan. Mana? Oke. Itu musuh ya. Enemy tank in range. I'll see you bastards in hell. Mana ini? Ready to fire. Another to the right. To the right. Ini di sini ada ini. Nearby slit trench. There might be crap with 80 rockets in there. Woi, We can't take much more of this. kita kena itu tadi bazooka sob. Ahead of us. Ini. Oh, ini auto aim apa gimana? Kita ditembakin dari mana itu? Woi. Santai sob. Enemy tank to our front.
Oke. Another trench! Watch for AT rockets! Sweat. Ayo, maju. Barbar. Nice one! Ayo. Lovely! Apa itu? Kayak ada yang nembak di situ. Oh, itu yang kita ledakin tadi ya. Kita maju. Kita kesini kayaknya. Ini nunggu ini. Oh kan? Susah loh apa? Kepalanya ini loh gak jelas. Kowen. Ngobrol lah ya, Mat. Another one in front of us! Panzers are coming over the ridge! What direction, Fox 1? From the west! That's got him! Take the flag! Advance to our position! Engage immediately! Away! Hold your position! Hold your position. Baker 1, come back! All units, regroup! Steady everyone! We're taking this! Steady full slow! Zebra is on the way! Another, on the right! Harus suruh hold position loh. Mana kita? Panzer dead ahead! We've been hit! Go! Mana sih? Kita ditembak. Ahead of us! Tapi kita nggak tahu posisinya mereka di mana. Itu. Maya. Panzer, direct front! Panzer in front! Oke, kita maju mundur aja loh. Oke, mundur lagi. Maju lagi ya. Sorry. Teman, sob. Ledakan aja itu. Apa peralatan musuh ini? Ini ada kayaknya, kan? Lanjut terus, siap, Mas Mul. Gas terus, sampai game. Pokoknya ini kita targetnya nge-game ini dulu. Musuh itu, Cuk. Gak kenal loh. Got him! Oh, nembak-nembak ya? Targets! Negative, sir. Negative targets. Ini kok nggak ditembakin, kok kita yang ditembak? Assume defense positions and round up the prisoners. Gimana Mas Mul kerjanya? Lancar hari ini? Jangan kan, Bang. In the war is no supreme. Oh, ini tadi sudah ada pergantian bermain. Ya. Next. Wajahku kok keputihan ini.
Belereng abang. Tunisia, 1943. Gaining Saya mau momentum, the pengen main Allies COD, press Rommel's tapi masih Africa ada Corps nggak ya? into the Mareth Line, a 22-mile stretch of defences in eastern Tunisia. Having lost their main supply Jadul base in banget, Libya in January of 1943, the Lancar ya? Africa Corps prepares to hold their ground on two sides, Aku mau as tanya they are sih, now Uta trapped kemarin. between the American Kalau forces sudah to the 2 west tahun, and the balik di British Indonesia, Commonwealth terus forces to the east. balik lagi ke Despite these Jepang lagi. advantages, the Allies must proceed with caution, for the local terrain favours the defenders. Game sing online itu ya abang? Banyak sekarang. Game yang online itu kayak apa? Oke, kita lanjut. Davis, this isn't a bloody drill! Get your arms on that machine gun and Hehehe. sector! Davis, get on the machine gun! That's an order! Belum udah German disuruh. troops by the telephone pole! South of our position! Get out of there! Crowd! Up on the top floor! Left! Awas. In that building! German grenade! Move! Enemy troops! In that building! That's it! Keep the pin down! German troops by the telephone pole! To the side! German infantry! Apa ini? Everyone down! Wes. Kena ya? Enggak. Masih hidup. Everyone down! Wih, gila tuh. We've got to flank that armored car and take control Flank. of it! It's our only way out of here! Lain kemana? Everyone out now! Out the back door! Come on, move! Davis, you're on point! Let's go and flank that bastard! Oke. Oh, ke sini. Sorry. Let's get some heavy fire on them! Crowd infantry! On the Awas. left! German grenade! Sosok-sosokan kamu di depan. Santai. Mana tuh? German infantry! Right side! Oh, sakit itu sana. Oh, nggak bisa tuh. Itu aja ya. Flashbang. Oke. Go. Advance on their positions! Ada Boden! Ada sniper lagi di sini.
Ada sniper. Snipernya tadi udah mati. Oke, sip. Naik. Udah mati. Aku dong yang disuruh naik. What in blazes are you waiting for, man? Get this thing moving, McGregor! Try and serve, but the bloody controls are all in German! Davis, enemy infantry, 12 o'clock! Open fire! You dunce! Just put your foot on that pedal and push! Jason! Hang on! What on earth are you trying to do, McGregor? It's not that hard! Just turn the wheel in the direction you want to go! Oh, thank you, sir! That's very helpful! It's very clear now! Nyetir ya gak iso. Teknik impact boleh? Kayaknya ya. Kayaknya. Di sini tak download jenis impact. Mana? Gak bisa ditembak. Wah, ini nyetir goblok ini. Gak kayak gini dong. Coba kalau yang nyetir kita gitu. Lihat chat. Kasih impact kayaknya. What in blazes are you waiting for, man? Get this thing moving, McGregor! Try and serve, but the bloody controls are all in German! Davis, enemy infantry, 12 o'clock! Open fire! You dunce! Just put your foot on that pedal and push! Racer! Ayo. Hang on! What on earth are you trying to do, McGregor? It's not that hard! Just turn the wheel in the direction you want to go! Oh, thank you, sir! That's very helpful! It's very clear now! Kalau Battlefield kayaknya nggak mumpuni spek komputer saya. Battlefield yang baru online-nya ngeri. Davis, half truck dead ahead! Take it out! Not bad, Sergeant. Panzer Shrek on a rooftop at 12 o'clock! Panzer Shrek on the rooftop to the right! Look out for that tank, McGregor! Tank? Would you say tank? Bloody hell, he spotted us! Get off Melayu, the Melayu, road! Melayu. Left, private, no! I hope you know! No! This place looks awfully familiar, sir. Right turn, right here. Yes, sir. Let's hope this works. Keep it steady, McGregor. Panzer Shrek on a rooftop at 12 o'clock. Bloody hell, it's stalled out. Oh, bawah nggak ada. Bloody hell, it's stalled out on me. Waduh, susah loh. Sama langsung atas tuh. Bloody hell, it's stalled out on me. Well, get it. Susah banget. Langsung rising. Bloody hell, it's stalled out on me. Well, Duh. Langsung nembak
loh dia. Bloody hell, it's stuck! Mobilnya nggak stabil anjir. Bloody hell, it's still going to me! Udah ampun, sudah ngarah situ loh. Rame tapi cuman ini loh mas, speknya itu kalau buat live streaming harus kayaknya speknya harus bagus. Duh, mana caranya itu ada tank bareng? Gimana caranya? Tanknya nggak bisa anjir. Hit the tank near. Oke. Ternyata bawahnya ya. McGregor. It's a dead end. Turn it around. Come on, Davis. Keep the crowds off of us. Iya mas, berat itu. Hehehe. There's a shooting. Get ahead. Take out the Panzers right there. Take them out or we're finished. There's a shooting. Get ahead. Weh. Wow, overload. Jalannya udah kayak tai anjir ini. Ini kita cuma bertiga doang gitu, gak ada yang capek. Ini mau main Battlefield yang baru, waduh, lagi jauh. Oh, sudah ya? Oh, emang kok bisa gitu? Bom. Ternyata tadi ceritanya emang kalah ya? Apa kebom? Kayak ada yang nembak swaket loh. Kamu itu sebelah itu loh, kita ditembak.
Di mana tadi? Perasaan teman-temanku lari sini. Ada bom. Oh, ini kan tadi ya. Mana sih? Ini ada tanda. Ini kayaknya nggak bisa ya. Ada bunyi bom kelintang-kelinting loh. McGregor, cover the rear! Take out any crowds behind us! I said, consider it done! Come on, you jetty bastards! Square goal! Where's the rally point? The rally point's to the south! Keep moving, so we'll cover the rear! Cover! Temen anjir. Enemy troops! By the telephone pole! Cover through! Gak mati-mati itu. Mana tadi? Udah, mati semua ya? Gimana tadi ceritanya orang-orang itu? Basin impact kayaknya nggak begitu berat, makanya milih itu aja. Cover the rear! Take out any crowds behind us! I said, consider it done! Come on, you jetty bastards! Square goal! Now, baby bleiben! Where's the rally point? The rally point's to the south! Keep moving, sir, we'll cover the rear! Keep pushing towards the rally point! Come on! Ini suruh pakai ini gitu. Enggak kan? Cover in the behind katanya, tapi kok The crowds are coming up the ladder to the rear! Take them out! bom. Awas, ya ampun. We're bloody dead if we stay here! Damn it, you've got to keep up! Disuruh barbar, suruh maju. We've got to get back and help our boys out! It's too late, McGregor! We've got to reach that rally point! McGregor Davis, let's tentara go! ternyata. The Jerry's are closing in from behind! I'll teach those bastards! Forget it, McGregor! The rally point's just up ahead! We'll get pinned down if we stay here! Keep moving! Come on, it's the last truck! We've got to get out of here! This way! Kemana? Sini. Ya, loading gini loh. Keren di belakang. Let's head for the brigade rally point, boys. We'll be back for this town. Iya sih mas. Masih impact ya. Cuman ya mulai dari awal lah. Belum pernah main itu sih. Continue mission. Kalau MMORPG gitu suka saya. Tapi niatnya sih pengennya itu tamatin ini dulu sampai part-part itu. Nggak tahu ya, Genshin Impact ya. Boleh. Sekarang masih ini sih
2 game dulu, niatnya namatin 2 game. Salah satu kalau sudah tamat baru bisa jump ke game yang lain. Here the Norman has been sent home. Lucky bastard. That lucky bastard's lost his leg. Well, at least he's out of this bleeding desert. Ini kayaknya udah mau aman. Turun. Black 88! Get off the tank! There's one less to worry about! Grouse! Over by that car! MG-42! Use a smoke grenade! Got one! It's an MG-42! Over to the north! Infantry! The telephone pole! To the north! Cover me! I'm reloading! Oke. Stuart! Get behind that lorry! It's an MG-42! Kok kayak lawan Arab ya? Whichever I get to first! Man am Boden! Itu musuh ya? Potato mash along! German infantry! On the 88s! Open fire! Advance on their positions! Topped him! Thomas! Disable the flak with your explosives! Let's go! Alright, Mac, come on it! Oi! Look there! Jerry's on the roof of the building! I think they're using it as their forward observation point! Jerry's! Wah. Jerry's using that building as a Bom. capture it! German infantry! Up on the top floor! Enemy down! Jerry's! On the side of the crate! Don't waste them on position! Sabar. Cover me while I reload! Jerry's! Behind those crates! Dead ahead! Gelap banget loh itu. Enemy infantry! Up on the top floor! Mills bomb going in! Get clear! Stop! Germans! Over by that car! Up front! That's one less Jerry to worry about! Get some fire on those Jerrys! German infantry! Over there! On the right! Wah ya, cuk. Oh naik. Kita tadi salah itu ya, pencet flashbang. TOP, story-nya bagus. Oh itu berarti story. Time to go! Get Apa? moving! Kan sama kayak PvP gitu kan? Apa story leveling doang? Let's move! Englische Truppen in der Ignition! Ground troops! Ground floor! Right! Rubber! Cover me while I reload! Ich muss nachladen! Die Engländer! Mein Telefon! Jerry's! Beat those boxes! Take out those Jerry's! One less Jerry to worry about!
Gak bisa balik, cok. Kita sini aja, nge-flanking sini. Pas. Sakit banget. Oh, dari belakang. Baru kerasa, depan nggak ada. Oh, nggak ada ya, nggak ada PVP-nya ya. Sorry. Keep advancing! Infantry! Enemy down! Crowds! On the telephone pole! South of our position! Mann am Boden! Die Breite scheinen ihren Soldaten nicht! Sakit. Grenade! Get out of there! Jerry's by the 88! Take out those Jerrys! Sakit banget anjir. Weh. Tembak dari mana itu? Germans out in the open! To the south! There's another 88! Potato masher! Run! Mann am Boden! Oh, dari situ anjir. Kecepet. Murray! Itu loh. Nailed him! Kayak itu. Kita bunuh aja dari tetep tuh. Mana? Sana aja. Enemy troops! Ground floor! Enak itu kayaknya. Kasih impact ya. Kasih masukannya, Mas. Waduh. Susah banget itu. Firing, boys! Again! Cover me while I reload! Fire, Jerry Bar! Nah, mati-mati loh dia push up di situ. Tadi ada orang nge-flank di situ. Man down! Bracken, take cover! Kayaknya ini nggak bisa di-bom ya. Weh, Now it's a tank! tank, Hey, those are ours! melayu. Hey, lads! Our tanks are waiting for us to clear the 88s! Nggak bisa dong lewat sini. Ini mapnya kayak map CS. Got it! Cover me, I'm reloading! Oh, ini teman. Jerry with a Panzerschreck! Woi,
tank! Fire shots! Ground troops! Near the north! Go on, take them out! Suppressing fire! Kesini ya, kesini ya. Gak ada loh. Kemana ya? Kesini, cowok. Schröder! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! Geradeaus! Jerry's! Ground floor! On the left! German grenade! Move! Ada lagi di sini. Crowds by the 88. Come on, take them out. Grenades! Enemy down. Enemy infantry! On the telephone pole. Dead ahead. Grim, find some bloody cover. Turkish infantry. Da drüben bei den Westen. Brad troops. Dead ahead. Man down. No mercy. Oh, masnya main juga. Wah, sudah dewa ini, Mas. Secure that area. We'll have to finish this without any tank support, lads. Karena kalau dewa ya, ampun Mas Bro. Infantry by the 88 on the left. Kita ngambil. Jerry's up on the top floor. Take out those Jerry's. Sik, Bro. Senjataku entek, Bro. Thompson, quick, cover me. I've got reload. AK. Ya wis, ya iki sik sementara. Gak ada itu senjata, apa peluru. Enemy Tuh, troops. sama aja ini, cok, bajiku. Cuman satu-satu sih. On the telephone pole. Open fire. Let's get some heavy fire on them. Mana? Sana aja ya. Troops. Flag race on the left. You're that bloody wanker. Wah, ini getarannya terlalu tinggi nih senjatanya. Sorry. Makanya ini Melayu ngondo-ngondo. British infantry. 88, we've got to capture it. German troops. Behind the sandbags. Cut them down. German grenade. Wih, mencolot koncoke kene cuy. The Germans on the second floor. Right. I got one. Britische Truppen! Oben im ersten Stock! Rechte Seite! Deckung beim Nachladen. Dia di atas sih itu. By the 88. West of our position. Wind ons. Look out! Grenade! Kita flankingin ke belakang. Reload! Man down!
Oke, naik. Suppressing fire! Davis, some Fritz are holed up in the mosque! Let's get that bastards! Mana teman-temanku? Aku main bisa pertama kali itu. Berarti udah dewa banget tuh. Males jago. Kok kita malah jauh ya? Oh ini loh. Cepet. Ke teman kita ya. Into the mosque! On the double! No time to rest, lads! Let's secure the area! We've got to be ready for any counter-attacks! Cover me! Die, you dirty Jerry Rotter! Our reinforcements arrive! We've got the bastards on the run! Don't let up! Tell Rommel you've been beat by the boys in the 7th Armour! And come back anytime, you Jerry bastards! Gak We'll main wait sejak for you! awal ya. Tapi saya GB aja. Looks like that's the last of the hunt, eh, Dibs? Udah 1 jam ya, kerasa. Sir, are we there yet? No! Stop asking and watch for Jerry's! I've got a real bad feeling about this. You keep your bad feelings to yourself. Just keep your eyes on the road, Private. Anjir, bad feeling langsung nabrak anjir. Stick with me! Wow, Okay, blok. I'm with you! It's an ambush! Tons of shreds on the road! Tak kira musuh. I'll be right behind you! It's an enemy infantry! Tons of shreds on the road! Wah anjir, disergap cuk. Okay, I'm with you! Ini aja lah. Tons of shreds on the road! Weh, di sini juga ada. Weh, santai, santai. I'll be right behind you! It's an ambush! Barbar aja langsung masuk ya. Gak bisa loh. Itu kita diserangnya dari atas masalahnya. Right, lead the way! It's an ambush! Tons of shreds on the road! Tembakin tuh. Oh anjir. Auf dem Dach! Angriff! Angriff! Through the gate! Come on! Germans! Sanitäter! Britische Infanterie! Das Dach! This Aduh. way, lads! Through the gate! Come on! The dummies! Kita nggak bisa masuk sini. Oh, bisa. Dog 6, this is King 5! Come in! Over!
Schäfer! Brauche Deckung beim Nachladen! Mana itu tadi? King 5 to Dog 6! Dear copy! Over! Weh, hehehe. Sorry boy. Sorry boy. Oh, sangat gagah. Gak bisa ini. Weh, ada mesin gun, cok. Die Engländer! Meine Sandsäcken da! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Itu ada orang bolak-balik gitu, cok. Hier! Ein Geschenk von der deutschen Armee! Es sind die Bom lagi dari sana. Schumann! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! Harusnya kena itu. Woi, dia bela lagi loh pindannya. Kita harus nge-flank di sini. Flank kemana ya? Flanknya ke sono jangan-jangan. Balik lagi. Gak bisa, cuk. Kita harus nge-flank ke sono. Dog 6! Schumann! Brauche Deckung beim Nachladen! Flank ke sini. Take cover! Enemy flyers moving! Woi! Enemy infantry! On the barrels over there! Duh, teman saya masih ada yang ke situ lagi. King 5 to Dog 6! Dear copy! Over! Ich werde dir das zu deinem Tee! Britische Infanterie! Oh, ini yang ke tadi ya. Dog Sakit 6! banget, King bro. 5! I say again, request additional armor and infantry to secure that town! Over! Damn it! Nehmt den Sandsäcken! Angriff! King 5 to Dog 6! Dear copy! Over! Aku flashbang aja. Angriff in Deckung! Oke. Wih, sakit banget. Loh, kena tembak dari mana ya? Deckung beim Nachladen! Dog 6! Come in, Dog 6! Oke. Dog 6! King 5! I say again, request additional armor and infantry to secure that town! Over! Damn it! Feindliche Truppen in ungedeckten Positionen! German troops! Those Jerry flames are making another pass! Take cover! German grenade bird! Feindliche Infanterie! Neben den Kisten! Growl infantry! Nehmt sie ab! Ein Tommy weniger, um den man sich sorgen muss! Schießt doch ab, Jerry! Einen hat erwischt! Hehe. Enemy drone! Deckung beim Nachladen! King 5 to Dog 6! Dear copy! Over! Ada snipernya. Truppen! Neben den Sandsäcken! Hinter uns! Private! Mannschaft ready cover! Hast gehört? Die Engländer lieben unsere Granaten! Es sind die Briten! Grenade!
musuhnya nggak masuk akal anjir. Masih bisa nembak loh kayak gitu. Homies! Nehmen dieser Flachbauer da drüben! Jerry's, found the barrels over there! Put them down! Fröhliche Weihnachten! Grenade, get out of there! Mana ada barrier anjir. German troops! Near the sandbags! On our right flank! Tolly! Neben diesen Fässern! Enemy down! Hilfe, wurde getroffen! Kena tembak kita. Jerry's, over by the sandbags! Siapa yang nembak kita itu? Deckung beim Nachladen! Dog 6, this is King 5, come in! Over! Wie schmeckt dir das zu deinem Tee? Britische Truppen! In den Sandsäcken! Tötet die Thomas! Strafing run! Infantry! Get to cover! Next to that low wall over there! To the north! Crouch! Near the sandbags! Over to the east! Find them ordered! Nailed him! Ground infantry! By the barrels! Open fire! Grenade! Get out of there! Man down! Waduh, kita kena kepong ini. Tuh, See those boxes! posisinya nggak enak banget. Richard, get the cover! Saya itu takut nembak temen, cuk. Next to that low wall over there! Up front! Man down! Suppressing fire! Get a smoke grenade out there! German grenade down! Over by the sandbags! British are down! Pas untuk dulu, cuk. Next to that low wall over there! Take out those Jerry's! Grenade! Potato masher, run! Find the supply crates! On our flank! Oil! Open! Private, take cover! Weh, weh. Oh ya pas mobil tank anjir, anjir. Awak apes, awak apes. Oh ini tadi ya. Look out, grenade! Es sind die Dritte! Vorwärts, Lade die! German infantry! Next to that wall over there! Take out those German smoke grenades! Smoke, smoke, smoke. German grenade, now! It's an MG-42!
Oke, gas. Cloud! Next to that wall over there! Up front! Wer wurde getroffen? Ya ampun. Gelap banget tuh. Es sind die Briten! Neben dieser Flakmauer da drüben! Zu unserer Richtung! Kita sudah mau nyerang. Besser nur ein Next to that wall over there! Open fire! Sergeant, find some cover along that low wall! Bei den Vorratskisten! Wah, habis. Potato masher, run! Oke, pakai ini aja ya. Enemy down! König, mitkommen! Ich komme mit! Our reinforcements have arrived! Look out! Grenade! Jerry's over by those crates! Man down! Biar tank maju, biar tank. Potato masher, run! Neben die Kiste! Feuer öffnen! Adler, Vorbedeckung beim Nachladen! Weh, gak mati-mati loh. Jerry! Spear those boxes! Cut them down! Boyle, get to cover! Move! Die Engländer! Neben den Sandsäcken! Jerry! Spear the sandbag! Loh, kok kita tanknya kok nggak itu? Man down! Neuberger! Eure Deckung! Sorry. In Deckung! Tunggu. Unterboden! Boyle, follow me! Sini ya. In der Nähe der Sandsäcke! Südlich! Catch this! Braucht Hilfe! Our reinforcements have arrived! Britische Truppen aufgedeckt! Positionen! Britische Truppen! Bei den Vorratskisten! Mana tanknya? Tunggu kita maju, Cok. Weh, gak bisa loh. Kira mau saya tembak snipernya. Jerry! Find a supply
Kita ngovertake. Banyak banget yang ngelempar. Balik. Oh. Neben dieser flachen Mauer, da drüben! Siapa yang nembakin kita, Cuk? Dari atas susah. Siapa itu yang nembak-nembak itu? Germans out in the open! Over to the east! Englische Handgranaten Wetter! In der Nähe der Fässer! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Die Engländer sind doch alle nur Ballerinas! German infantry! Power barrels over there! To the east! Lemparnya ke aku loh. Wah, jingan. Neger, weh. Kepalamu loh. Infanterie! Bei den Sandsäcken da! Jerry's on the west wall! Sandsäckenschutz! Enemy troops! Near the sandbags! Dead ahead! Take cover! Auf Deckung, lade nach! Waduh. Hier ein Geschenk von der deutschen Armee! Er wurde getroffen! Jerry's on the north wall! Fire! Jerry's to the east! Kommt sofort! Britische Infanterie! In der Nähe der Sandsäcke! Geradeaus! Schwarz! Nachdeckung! Lade nach! Polen! Everybody under control! Please, get on the flak gun and shoot down those planes! One grenade! Coming up! Tetap. Good shooting, Davis! Anjir. Tak kira pakai center. Good shooting, Davis! Woi. Tiba-tiba ada yang wanter ke arah. Well done, lads. Search the area for intelligence and gather up the rest of these supplies. Bro. Prepare to move out in 2 hours. Dismissed. Ah. Sekarang habis ini American Campaign berarti. Pak kita gas lagi aja ya? Gas apa enggak ya? Nonton berapa sih?
Ada lagi nggak ini? Mas Pras masih nonton nggak? Kita sudah unlock Amerika. Kita lanjut apa rehat dulu? Rehat aja dulu ya. Kita lanjut lagi besok untuk ini part ke berapa? Berarti 5 ya sob ya. Oke sob, buat teman-teman semua yang udah nonton live streaming saya maupun teman-teman yang nonton record live streaming saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oh ya, akhir kata, bye bye.